Oh my god, Lukas. Jeg får en smuk her i hjørnet igen. Jeg kommer. Tak. En heaven. Ej, det er lortet langt. Nej, jeg har langt. Ej. Ej, Lukas. Bagfra, på den her mig. Ej. Det er ikke... Lukas, han kan... Jeg prøver lige at push. Jeg tror, der er meget bag. Hoje a vida mudou. E hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é suave. Eu vou pegar e laraiaraiá. Eu vou pegar e laraiaraiá.